Haleluya. Nataka kuongelea imani. Ni watu wengi wanafungwa, wanajifunga hao mwenyewe kiroho, na ni hao ambao wanaenda hata kanisani wakilia kila siku, eti wapokee muujiza, eti wafaulu, eti wainuliwe. Utapokea muujiza na ndani mwako hauna imani. Ndani ya moyo wako imani imekosa. Ni wewe ambaye unaweka ndani ya moyo wake masengenyo, kuvunja watu moyo, kugombanisha watu. Alafu unakuja kanisani, unaomba Mungu, unataka uone miujiza. Miujiza utaionaje? Fungua moyo wako, takasa moyo wako, kubali kama imani itafungua mambo yote ndani ya maisha yako. Sasa